अहानबदा मरुओइबा पाउ अंगांग एजुकेशन स्कीम की मखादा रिलीफ कैंप सिंगदा लेबा लेबर कार्ड पाइबा इमुंग सिंगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लुपा 5,500 की सेंफम येंथोक्रे। Canada दा नॉर्थ अमेरिका मणिपुर ट्रैवल एसोसिएशन नमता कोबा कुकी जोन लुफ अमना प्रो खालिस्तानी कांगबू सिंगा खुसम नरगा मणिपुर दा हिंदू मेजॉरिटी ना क्रिश्चियन माइनॉरिटी बु मुथतनबा होनरे हाइना लाना संदोकले। माइरोय लिसिंग तरारोमना सरुग यादुना मिलालना चई खुदिगी सिनबा मिटै मयक चांगदमनबा अपनबा याउदुना पांगथोक्रे। नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबा नुंथलगी पाउमिंग ताबिरिबा सिंगबु ꯆꯟꯃꯥꯕꯝꯅ खुरुमजरी हौजिक पाउ संदोना पिजरी। चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना अंगांग सिंगी ओइबा तोंगानबा एजुकेशन स्कीम की मखादा रिलीफ कैंप सिंगदा लेरिबा लेबर कार्ड पाइबा इमुंग सिंगी अंगांग सिंगदा लुपा 5,500 की सेंफम येंथोक्रे। ngasi मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ना सिंजुना चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी ता पांगथोकिबा अहानबा तांका की ओइना सेल येंथोकपगी थोरम अदुदा रिलीफ कैंप सिंगदा लेबा इमुंग अमममदा सेल ओइना लुपा 5,500 येंथोके। थोरम अदुगी मनुंग चन्ना मियांगी वाकत अमदी पेंदबा कया अदु तातोक तासिन तौमिन्नबगा लोइना स्टेट असिदा थोकलिबा पामदबा थौदोक असिन अवा अना ताहल्लबा मियोइ सिंगी मतेंग पांगनबा थबक थोरम कया लौखतली हाइना सुमहागना मखताकी। ngasi थोरम अदुदा वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर अवांगबो न्यूमाई मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन के सरत कुमार सिंह अमसुंग अतोप ऑफिस मियोइ कया मुक्सु याउकी। मणिपुर दा मे अहुमदा कांगलुफ की इरांग हेक हौरखिबदगी मिरेबागतगी सेल की मतिंग फंगबा मीडिया अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन खरना असेंगबा मरमदी खंगदना थोकलिबा इरांग असि अखन्नबा लाइनिंग चटबा कांगलुफ अमबो मुथतनबा इरांग नि हाइना मालेमगी ममांगदा उतनबा कन्ना होनदुना लाक्ली। ममिंग लेरबा मैगजीन ऑर्गेनाइजर द फोंकिबा पाउ अमना हाई फॉरेनदगी सेल थादरकबा मीडिया खरा अमदी अते ऑर्गेनाइजेशन खरना मणिपुर दा मिटै हिंदू सिंगना क्रिश्चियन ट्रैवल सिंगबु चिंगदगी मरु फुकना तांथोकनबा होनरे हाइना मखल कयागी अरानबा पाउ संदोक्तुना लाक्ली। अदुबु असेंगबा सक्तमदी ओना तैनबदनी मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदी सुपनगी मिटै अमसुंग कुकी ट्राइब की मरक्तनी। ऑर्गेनाइजर की पाउ असिना हाई मणिपुर दा नगा ताबा डिस्ट्रिक्ट मरी उख्रुल चांदेल सनापति अमसुंग तमेंगलोंगदा मपुंग फाना तंगदु लेताबा फिवमदा लेरी। हंदक्ता क्रिश्चियन लैलिंग चटपा अचौबा ट्रैवल कम्युनिटी अमा ओरिबा नगाना हाइख्रबनी मदुदी कुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना नगा मियामदा हन्ना हन्ना खन्नबा हौरकले। नगा सिविल सोसाइटी की अचौबा लुफ अमा ओरिबा टांकुल नगा लोंग DNL ना कुकी मिलिटेंट सिंगना मरा लेजदब मिचम सिंगदा अवाबा नुवाइतबा कया पीरे हाइदुना कंडेम तौक्रे। असिगुंबा हाना खल्लुदबा अमदी तौफम थोक्तबा थवंग कया खुलाई मपुंग फाना पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मिचम लबी सटपा सिंगी मथक्ता चथरकलिबा ओटपगी थवंग याबा ngamloi मतुंगदा अमुक हन्ना तौरकनु हाइना अकनबा सेक्शन वा पीख्रबनी। असिंगुबा तालक्सिदा US टा लेबा नॉर्थ अमेरिका मणिपुर ट्रैवल एसोसिएशन नमता कोबा कुकी जो ट्राइब सिंगी लुफ असिना मणिपुर दा कांगलुफ की इरांग हेक थोकपा होरकपदगी ngasi फाउदा इंडिया की अमदी हिंदू की मायोक्ता अमेरिका अमसुंग मालेमदा अरानबा पाउकया संदोक्तुना लागली। हौजिकना नमताना खालिस्तान की पांदम सौगटपा कांगबू सिंगा खुत्समनादुना इंडियन गवर्नमेंट अमदी हिंदू की मायोक्ता मीना ताबदा तुकच्चबा पोखनगदबा वारी कया संदोक्तुना लागली हाइना पाउ असिना हाई। हंदक्ता नमतागी कनाडा चैप्टर की प्रेसिडेंट लियन गांगटेना कनाडा की सूरी गुरुद्वारा दा वांगांगबदा इंडिया दा माइनॉरिटी सिंगदा मियोट मिने कया सथै हाइरदुना मराल सिखिबा उरे। मसिगी वीडियो सोशल मीडिया दा वायरल चटख्रे। खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निजर सूरी गुरुद्वारा की प्रेसिडेंट ओरंबनी माक हौकिबा जुन थादा गुरुद्वारा असिमा की ममांगदा मसक खंगदबा मियोय खरना हालमखिबनी। हौजिक फाउदा महापु कनाना हाटखिबनो हाइबा खंगमंगमद्री। कनाडा गवर्नमेंट दी इंडिया की खुद यावी हाइना मराल सिरखिबा लेरे। इंडिया ना वाफम अदु रिजेक्ट तौख्रबनी। मसिना मरम ओरगा हौजिक इंडिया अमसुंग कनाडा की मरक्ता डिप्लोमेटिक मरी महौसागुम यामनमक फाबा ओइद्रबनी। लियन गांगटेना गुरुद्वारा अदुदा वांगांगबदा कनाडा लेंगाक्ता इंडियाना चथरी हाइबा मियोइबगी हक मंगहनबगी थवंग सिंगिदमक इंडिया लेंगापु कंडेम तौनबा हाइजके। लोइनना अमेरिकादा मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असिगा मरी लेनना प्रोटेस्ट रैली सिंग पांगथोकपदा खालिस्तानबु सोकटपा सिख कांगलुफके मियोइ सिंगना मतेंग पांगनबा हाइजके। असुमना कुगी जो ट्राइब सिंगना प्रो खालिस्तानी रेडिकल सिंगा खुसम नरकपा असि इंडिया मनुगे सिक्योरिटी दा सोइदन अकाइबा मा ओइरकनी हाइना ऑर्गेनाइजर की पाउ असिना हारी।
US amadi Canada da leiba 𝐂𝐾𝐯 tribe ki luf amadi mioi singna India ki mayokta leiba pro Khalistani radicals singa kusam naraga India amasung Manipur ki mayokta loinana Hindu singi mayokta phone campaign chathariba asidadi NIA na so moto case amata lokhatriba karigino haina miyamna hangnarakle ningsingba yabadi handakta Geneva da United Nations Human Rights Council ki yankaimari suba session ki nakalda US ki Evangelical Society amana namtaga kusam naraga sinba mifam Macha amada suluf asigi luching bini haiba paiti nupi amana Manipur da Hindu Meidina crime sathaki haina maral sirakpada ipsagi vice president amasung 𝐶𝐲 spokesperson Khurizam athobana paukum pi kibani adubu Evangelical Society adugi luchingba amasung mifam adugina moderator oikiba Lebanon macha Christian amana athobagi mic muthat handuna matam tension hanke मणिपुर के पीड़ित लोगों को लेकर आप हमारे साथ खड़े होने का आप सबको निमंत्रण है। हमें एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ लड़ने में आपका सहयोग चाहिए। जब हम साथ खड़े होंगे तो कोई हमें जुल्म का शिकार नहीं बना सकता। ये मेरी आपसे विनती है। 𝐻 की भाषा 𝐻 Mitei irol iyak loina silon apun baluf milal na Manipur lengak na school singda mitei meyak chana handra tamba hokiba numit me taranipan kumzale singani sumna manga buning singduna jai khudingi me taranipan da pangthokpa mitei meyak changdam naba kumsi sahi lisingani kunumdoi gi oina ngasi pangthokre hauzik oiriba leiba ki irang asina maram oiduna September 13 da pangthokliba mitei meyak changdam naba asida class 1 ki 10 foba category manga thokna pangthokle Manipur ki tampa ki district taruk haibadi Kaksing Thobal Visnupur, Imphal East, Imphal West, amadi Zirivam yauna punna mahiro lising tara romna saruk yaduna center kuntra mathoi da pangthokre sangdam naba asi pangthokpagi matang da 𝐷𝐼 Junior High School ki headmistress Thoksom Renu na hai school ki examination khaktanadi mitei mayak amadi makhoi ki atai talent sing uthokpa ngamdabana milal na jai khunigi me taranipan kumzali singani manga buning singduna pangthokliba sanging asi yamna puning thoganingai ni makha tanasu lamdam asi mahairoi amadi guardian singna lol asi saukhatnaba honamina si haiki school gi mahairoi singamadi guardian singna puning thogatfam thogi haiki ngasi milana sinduna Manipur pumbagi maitai mek changdamnabagi thauram mama thambal kong school dasu center tajaki 2005 ka milan ga sarkar ga yanaraga maitai mek tamba hoki class 1 dagi adugi makha chatharako oina hojik phawa university thak yaure hairiba changdamnabagi thauram asi school khakta da chhatra singi talent puthokpa ngamdabana Manipur pumbagi oina lol asibu saukhatnaba hona minasi chhatra singnaga loinana guardian singnasu lol asibu saukhatnaba honabada mateng pangbinaba singjari Manipur da thogliba ihoga mari lenena thawaina pontha pikraba athobi singi mafamda Laningthau Sanamahi Temple Board na sinduna langban chara tambagi thoram ngasi haying khongban ufong yumfam da leiba Sanamahi Laningthau Sanamahi laisangda pangthokre haukiba me ahum dagi Churchanpur district ta 𝐂𝐾 singna haurakiba irangda thawaina pontha pikraba athobi singi mafamda tha asigi tara tarukta ahanba oina hekat lekat tamduna langban chara tambagi thoram pangthokraba matung ngasi su anirak suba oina langban chara tambagi thoram haying khongban ufong yumfam da leiba Laningthau Sanamahi laisangda pangthokre ngasi hekat lekat tambadu da leikidraba athobi singi imung manungi miyamgi mikam mirau kholna laisangi akoibada pumnin ninke Sigi langban chara tamba thoram adubo siliba Laningthau Sanamahi Temple Board ki secretary Maisnam Sivachata luwangna thoram asi ahanba oina leikidraba miyo yankai humdoi gi record fanglaba matungda pangthokpani haki Hauzik oiriba fibam asida Manipur lengakna law and order ngakpada misang mikhai naiba manba haibadi 𝐾𝐾 narco terrorist amata fagatpa ngamdaba aduga Manipur kannaba honariba michamdana ek mayam ama pansinduna fazanba sukya yaroi haina Organizing Committee of Public Assembly for Restoration of Peace in Manipur na thadrokpa cherol amada khangalakle karigumba matungda asigumba michang mikhai naiba manba thawong chatharaklabadi Miyam galloinen akan ba khongjang sangsingani hainasu cherol asina palle serol asina makha taraduna status quo athubada ngaknaba khonaba National Highway da chathariba economic blockade athubada loshinba rehabilitation package amuk hana review toba poppy plantation singba thabak sing lephangadabani haiba wafam sing thamladuna hayengdagi hauduna hauzik paliba lengak amadi political party sing office bearer singda miyam galloinen makha taba khongjang sangsilagani hari
Indo-Myanmar border land the Anoba Golden Triangle ama semgalakliba asigi mayokta lakliba September 13 ki nungtil pung ani taba matamda Geneva gi UN man get mamangda leiba broken chair manakda World Against Sin Cookie Narco-Terrorism haina mingthonba miyam gi oiba sit-in demonstration ama Global Meeting Alliance na sinduna pangtokadari hari. All Manipur Democratic Women's Association AMDWA gi kunmari suba mapukumon numit ki thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoram aduda Manipur Press Congress Committee MPCC ki Vice President L Tilotama Devi Dean of Commerce and Management Studies Bodoland University Assam ki Professor 𝐒𝐕𝐄𝐒 Social Activist Thongnawjam Brinda Devi amadi AMDWA ki President 𝐒𝐾𝐃𝐲 Sundari Devi na maru oiba midung sing oiki AMDWA ki President Sundari na hai All India Democratic Women's Association asi India gi oina khwaidagi chawba organization ni world gi oina di khwaidagi chawba ani suba organization oina leiri AMDWA gi oiba mapung oiba wakhalondi nupi singi mathakta chathabak prime thingnaba amadi nupi da pangal piba haiba asida mapung oiba thodang lobani haiki Sundari na makha tana haikibada hauzik thogliba irang asidasu AIDWA gi miyut sing Manipur da laktuna relief camp sing da chatuna lanjana raklaba miyoi singa maru oina nupi singa wari sanaduna nupi singna tawba yaba thabak kaya tawhanbada mating pangkre hauzik thogliba irang asida khwaidagi achoba thodang loriba India lengakna nakal animak ki oiba wari sanaraga athuba matamda nomai kapal lefanduna hanigi punsirol da hanjil hannaba honabiu haiki Manipur da Central Force sing pusillakliba asi kari tawna bano khangdre haiki Social Activist Brinda Thongnawjam na hai Ekhoi khudikbak na lawgadaba thodang asi miyamna thengnariba lairabagi leitabagi ichak iral munkibagi wahau sigi icham samba wahau asida yumfam oiraga ekhoi punsinbagi saktam ama sagatbagi tangai fadaba kaya asini ngasi Manipur da oiriba fibam miyamna leiriba fibam asi India lenga ke political system asina thugairakpa asina maram oiraga Manipur bu thugaina ba silakpa sing asida onsinbagi mahuta ekhoi masal onsin naraga khatnaduna leire haina nungaitaba phongdoke ngasi lai be environment bi himin na bagi phibam natre ekoi hatok na ba amaga hatok na ga pulak koi shimi na ga hangho ri ba vacuum of power and space to yekna bagi interest yekna bana pusala pami me amam na occupy ta ho ba yekna bagi misam kang du me amam na lam sigi mampu e ho ma ngasi ho ta wisi aduna lai ba Manipur gi situation se nakal puding mat te yen bo matanda mama lai ba pin ba magi da mat ta masi yang se na haira mamlak na aduna mamlak nei kalu bada tu 𝐂𝐲 mong sungi kasi ekoi da tong duri sikari no mangga leiba samu sidi udre nakan da leiba samu sidi insalaga khana hanga koi masen onsan narga khana da na leire hairasi uba mioi ama oina yen ba matamda Manipur gi leiba situation si apabu oite tungda thurka do si kai no haina khana ru ba matamda su tu sung do phawe aduga koi imale ba si kan ba ngam khidra ngamoidra haibase leiba koda leiba class ki issue koda leiba system na create to ba issue koda leiba system gi issue se ko ne address to bangam dre ba Manipur na aduna issue amada gi sum hazal aga ko si issue mayam sina nal laga sasalapa issue yamalapa ni issue lalo pa ni mot khenara pa ge ko amata gi oiba wakhalon saktam sagat bangam dana yekna bana lan singam maga leire aduna leiba problems me am just solve to se hai taragadi arei leida ani sigi marakta leiba class difference thengna ho da taragadi address to da taragadi Manipur gi tungda immediately mam da leiba centrally force bharat ki sarkar amani tungda la ga dur ba khudum thiba me am se ko ma ko ma marwai All India gi oina khwaidagi chawba Women's Association ni aduga Prithvi gi oina or world gi oina hai taragana ani suba khwaidagi chawba organization association ni yamna thamboi shopaga loina na All India gi oiba ekhoi gi mihu singju laktana ekhoi gi Manipur gi sumba issue ji da reality khangna na bagi damakta ekhoi mihu ani ahum ju laktana ekhoi lei khare aduga relief camp sing da ekhoi chatana khotana wari sana dana adugumba songi kano oiba kuki tabalam haiba tare masiga aduga valley gi oiba ekhoi gi maitai tabalam
ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯏꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯩ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯪꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯖ ꯐꯌꯥꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯍꯟꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯈꯥꯝꯖꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯁꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝꯞꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯅꯝꯂꯒ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯁꯥꯏꯖꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯎꯍꯥꯎ ꯈꯨꯟꯗꯒꯤ ꯗꯤꯝꯉꯦꯜ ꯂꯥꯜꯕꯣꯏ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯄꯥꯎꯖꯥꯂꯦꯟ ꯗꯤꯝꯉꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯕꯣꯏ ꯗꯤꯝꯉꯦꯜꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ 9mm ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃ .22ꯒꯤ ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ 65 ꯔꯣꯝꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯇ ꯁꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯂꯥꯁꯤꯞ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯆꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 3-4 ꯔꯣꯝ ꯈꯣꯝꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ Indo-Myanmar border-ꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 70 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕ ꯍꯧꯅꯕ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯔꯣꯗꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ BROꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯅꯕ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯍꯣꯝ DCP ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇ꯭ꯋꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ Indo-Myanmarꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯥꯖꯤꯟꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ Senapati District Songsong Block Laiba Imyo Farmer Producer Company Limited na North Eastern Regional Agriculture Marketing Cooperation Limited ki meeting makada Susila Foundation for Agriculture and Rural Development SFARD ga kusam naragang ngarang Imyo Farmer Producer Company Limited ki office complex da sit stengbagi thabak chathakre ngarangi sit stengbagi thoram adu swachhata hi seva gi makhada pangthokliba garbage free India gi manung channa pangthokibani thoram masida lomi nifu doirom na saryaki amadi garbage sing adudagi matau karam organic oiba manure sing semba yabagi habigi matangda demonstration tawduna utki imyo FPC gi chairman Hasol Lorhona fongdokibada company asibu lunana na thamna ba sit stengbagi thoram kaya matungda su paikhakhigani loinina khunja singna su masida mating pangbiu haina su fongdoki Visnupur District ki Kumbi Lerak Achoba Laisang Leikai ki Community Hall da hangba relief camp ta leiriba mioi singda mopak fidak amadi atai Firol Singh Niraj Gupta Nitin Dogra Desorzit Nungambam Elangbam Ranjan amadi Lili hariba mioi sing asina mating pangkre tengbang khongsat aduda saruk yakiba Desorzit na hai Irang asida awa ana taraba mioi singda mating kharada oirabasu pangna bahaiduna hariba makoi ki team asina Manipur ki tongan ba mafam singda hangliba relief center singda leiriba inmate singye awat apa adu khangdoklaba matungda mateng asi pangbani mamangda su atai atopa mafam singda hangliba relief center singda su tengbang potlam sing khutsinakiba leire haina fongdoki Himachal Pradesh ta 2002 da pass out hoba koi group ama lei bana koi Manipur da lei ba relief camp da akoi gi personal level da akoi na namje ko khara haina raga samna sida moi awat pa du kari wale do hanaga awat pa du lei jina do ni akoi na aham ni oina koi समाज की मैं फॉर्म भी कोई खरा पांचगरे मणिपुर कॉलेज ता लेबा सिंधु मी चांग का पांचगरे अखोई कक्सिन कुनोगी मिनोट मयंग ममना सिंबा रिलीफ कैंप समाज पांचगरे कोई सी एनजीओ नंगा अमु कई मनि ने कोई पर्सनल लेवल दा कोने ngam jeba पांचगला
Unified Peace Coordinating Committee amadi RIMS anina senduna ngasi Kumbi Sandong Upper Primary School da free medical camps for internal displaced person haiba thim da nomagi eba lemna laeng bagi camp ama pangthokre thoram adu da Kumbi Sandong leikai gi miyo kayana camp adugi khudong chaba sing lauki camp adu da dermatology surgery ortho gynecologist amadi mit kamari lenaba anaba kaya laengki free medical camp adu da nupi sahum amadi angang samaga loinina ahan chama yankai laeng Hena analeng chathaki amasung laeng balak pamiyoi singda lem hidak langthak singsu yantoki hari. Konthausam local CPI na sinduna sama kuntaret suba jananeta hizam irawaki mabok kumon amadi Manipur gi saktam kaihandana thamnaba ningsing thoram amangase CPI gi local office campus ta pangthokre thoram adugi sargama oina athoba Zananeta hizam irawaki mafamda leisu katunai kai khumnaba utki thoram aduda saruk yaraduna party gi irom rameshwar amadi sarem birmangol na maru oiba fampham langda lengshin khibaga loina Dr. 𝐾𝐻 𝐸 welcome address lanthoki all Manipur nupi maruf ki thingbaizam ningol saki devi na irawat ki punsi amadi Manipur da ngasi thokliba wathoki matangda wafam khara thamki arobeda mareba pau amuhane bizari Angangi education scheme gi makada relief camp singda leiba labor card paiba imung singda chief minister N Birena lupale sing manga gi senfam yan thokre Canada da North America Manipur Travel Association namta koba cookies or luf amana pro Khalistani kangbu singa khusam naraga Manipur da Hindu majority na Christian minority bu muthat naba honare haina lana sandokle Mahairoi lising tara romna saruk yaduna milalna chai khudingi sinba mitei mayak changdamnaba apanba yauduna pangthokre Northeast window na sandok sariba nutilgi pau matang asida loizari yeng tabiriba singbu amuka hanna chan mabamna kurumjari